President, Vice President, Tenetio Manpa, Ika Juskan, Nye Topa, Omo Achinomo, Abile, Teneka Mampoji, Putajigang Juxtatople, Tamala, Jule, Tenenge Tabishik, Diringi, even who Chipia Chostano, Zakambo, Tabishik Zadile. Ngatang skuto koma shkabje bakula rimboche katilla ladasla thangma ngatanga school education no phone mission santage issues ka vejaste pomo mando putra mando su thangmala lokjong thok ko so thangma educated view ko so zakan mole teve katilla dasa ngatang ladasla putra endo pomo endo mane gamir je chat nang school me kan je mane mete nole le lokjong ko thok je jaste ye samena diding ngati ladasla Pomo kan khas कर ले मने का थमा थोका नमा chief lead इनो चाहे ngata ngate rasa government offices na ziksa that ya ngata tourism sector na ziksa that kasu shik ina pomo mane thar khel paso to no so pasa ngatang samai katin ngata ngai shebje ngata ngai mane thukche ngata ngai 33% reservation bo dam HPC committee na announce to no le Shri Nityanand Rai ji honorable minister of state is ne so pasa I announce churches ho ngata ngai ladas pa Tene ang ladas pa pomo thame pia mal historic decision due kanole tene pia tering even bo ngata ngai yu thukse change wala jung government da ngata I reservation bo some to mampe thing ngata ma searches ko tena ang achanak sing thukse searches pa thukse change wala tering ka ngata ngai uzata no nyampo I juwa ngata thame choknes wenses no ki reservation bo tadang announce chakan bo thori yongche chane hi council election ngata ngai 2025 in council election no te yongche chane election na saman la yu lakhle la implement that was it just for matam thame ikane during juwa just no way nija thame khar jose ye government of India ngata honorable prime minister Shri Narendra Modi kundulla in juwa jin during thank you so much honorable prime minister and we are very thankful for this announcement and now we request that this 33% reservation be implemented in the coming Hill Council election of 2025 so that we can actually bring this into practice. So some dining with ika chuan ji event ji zata logle thumse change jutesla tene thore nam matama io lagle ne ka khwa implement zala te jane lada yom se komo chahe wo muslim indo boto indo christian indo hindu indo suji inna lada se ka yune inna leman shamaman chamtampa man man pa nublar yunjong ska junsa ne thangma chik song te ngata ika bazar step gang choste ngata sa mo tamse se logle inna ngata juje se te adiri ngata mai event bo choste no tene yang mapek mishu yang bo mane ngata mai thuse chejin ngata mai honorable CC tene apex KDA thangme members samala ga bo ne barso ne jaste I thangma possible song te tene te man pa lo mang ko ne khale khas kar pome organization mang pu jigyo kya ka bo ne phe barso judge te ne phe ngata mai ma thuse chejin la ta yom se bo mo chosne tene pomo thangma na yang skar lo barak tene putsa thangma la ni yang bo mane I bo jin ni jai dio phamposh churches man of ni je si dun ko khe to zete halan ki ni ja te phamposh church ko se no thore ni ja na singme gindo namne ni ja na amale jigindo abile jigindo pome gindo name gindo girlfriend gindo khop samang thore kongragina council na ashkot churches no le so pata I thme pia thma no pe thata gabash ko se no jule thuse che Langia sani juwa ple tini ni jai kaskete shondoli kaselian fu tini kasani malangias kaseluyan la kaspa la dafjums
lingyalam kesareka rungsma mang project shachese smiofio Teningatang Engasla lingyalam kesareka seluyang konsigra pucesi Chester Castello yang Spozigra Puncesino, Tenika Sami Mang Langes, Chabdab Gangshan Jinyam Pongati, Juno Pomo Langes, La Jua Pulen, Teneko Ikas Yote, Chester Castello yang Spozigra Puncesino.
Ulu langias la yang lancik jua pulen. Teningeja ikas kete chapkene kaselu yang sezigra pulazar.